na ka jingdon jong ki breu ki badon ya ka jingmot ban thau ya ki kanhon baper ki badon ya ka ju ka jingmot ban yo ya rap ya ki pai ba la ka dei de ka jingai jingmot ban pensong thu bakin sengkam sengjam la ka dei ban pensong thu bakin em ka jingem ban yo ya rap mar ka liang la ka dei ban kala ya ka jinglong jingem na ka jingsniu shek jingpha kalong ka ek basngau tanat ban tip bat ban yo sngo kani kiri kijing ikran na kaliang jong ka kunhun jongi bat ka kong Jenisha Mayong ka badi ka Chief Executive Officer jong ka Highland Integrated Development Foundation lane ka balakhat langkot kum ka HID Foundation kani ka kunhun ka dei ka balaya lanti shedu maumer bakhat lai snam kalala banle ya shibun ki kam bante ya ki imlang salang sya ka jingpha dak ba penlong ya ki awareness program ban hi kai ya ki pai ba ban song thu ya ka kot ka khya ka kamai ka ji ka jing sniu jong ki jing di ba pen puai ka jing koridor jong ka jing nang jing start ka jing pen kubor ya ki kenthai ka hok jong ki khlung khna ka jing don kam ban penne pensa ya ka mei mariang bat ka ba kham kerpang ka bagane ka kunhun ka hikai ya ki pai ba ha ki awareness program ka di ka jing don kam ban don ya ka mansim ban yarap mar kalian ka HID Foundation ke dengan non-government, non-profit social charitable organization. Kabala sang nadu snam arjar kharar bat menta kalaya lanti laku bakhat lai snam. Kublai pi barok bope yak ni ka channel nong pathai menta ngi don hang ni ho office tri kam jong HID Foundation ka badan han nong po ri boy district banwan ra IP yak jinga kren badi kong Jenisha Mayong ibadi CEO jong HID Foundation Shillong. Kublai sibun kong bopi la khnang ka por jong pi banyak keren bengi ikwa belum jitet kenjat sepanggan ke HID Foundation tikong pilapnya tuak sepanggan ke HID Foundation oh ni kong le ngasih kumban ai kuli pi ka kebun jo pi nong pathai ba pi lawan kendo ini minta resi dia beli kong ngasih kumban ai kuli ya ulei try kendrat nong tau balari la semua ini belai alam dipti ini naga pos ya kayang kasam jungi berkunjung ya ka head foundation ngade kong Jenisha Mayong ngade CEO jong ka head foundation te haba poisha kajing kali ba phila kali ni ka head foundation kade ka we na ki kanhun 3 months ngha kumban angla kapten kren kata ka non government non profit social and charitable organizations haba bagi juk persiang ban ai gijing yarap ya ki para beliau kat bala kat pokot la ibu jungi dia ka register office jungi ka dana Shillong bat ka unit office jungi ka batri kampura ka dan hamneha nopo River district tikong nadu menu pila sedang ya kani ke HID Foundation bat kenjat pila nam ban batai ya ki kam ki ba phile langba kani ke HID Foundation hat kijing thumong ni shibun banle ki tang ba kakanhun jungi gade kudron ka ba ning yarap paramangi mino senyang tang paramangi te Henry wala kata ruem hakine kisnam di balada shibun ki program ki ba ni nilashin banta kita kilom ki social awareness kum ka social education ka rural education ka health educations nangta ki awareness on drugs abuse nangta ki youth empowering program ki women's right ki child welfare nangta abade bat ka environment ro ngile pan ai ki awareness program haba yede bat ka environment namar kumba ngitip agi ni kisi manta kajing pendek persa ikame mariang kadai ka we na kimat ki bokong santam te ngile ikan ke awareness program hakajia terangkat jongki kato kat ni kikan huan ki borshnong bat kumju ru katnat sarkar ka badan ya kaju muat ban pendek pensa ika memoriam banteng kaya ki unki wa ikido ikisim laban angna kumban pendek pensa ya ki ki wa hakaba mani ukun pendem yang nisaka so I think it's very high time to address this crucial and important issue. Kita kidai ki jing persiang jungi, but kidang don sa kiwe do kiba ngomna aban sakten. Tikong pila ban patai ba kumnu pila ban kersan kat kini kikam ki babaha, bat kumnu pat pio ikafan. Oh, let's say kani kabanta ka bakungsan ha. Kiba bunhi ki program kiba ngingi lale ya na banta kani ka
ban pendiat ikini kikam jongka foundation kabanin kom kalong kumban ya tu kelang dari kadai gaji syapat bangi kum kaying kasem midon ya kemensiam ban ya rabe ki para breu ha kalenti kabas ngobriat bat ya ke imlam salam kum masyaallah kata ka spirit of social and charitable Teki babunhi nisnya para mengi. Kidon ki parlo ki baju Kristen na kapor syakapor. Ki ba ay mensimingi bayarap ini nisnya ban papa bacin semuru yang kita beri ni wala ayarap ini. Ban Kristen haka sidom shipa bat kumno bangila ban dang Kristen ban ya shikmat ikani ka foundation jadi haka ban yarap iki beri. Kidon ki phone na ka sarkar Henry kibabun hi kijing dan kam ni pendet baikna ka kamai la jam na kapla la jam kumban syong absen persen na kamai hakasis ni pendet baikna ka la jam kumban syong na arpusan na kasis pa man kasni na kamai jung hakasis ni ibu baik syaka foundation syaka phone joka foundation kan Tekum kini kita kijing persyang kiba ngikin tiu kikam jong ka foundation na kawe kapor syaka wepat kapor. Dia masnya uru banbu bajing kapat ya barok kiparlok kiparajar kiba kitna sarkar ban ai mensiam ban ai jiharap syusyu kan ini kenang bangin nang la ban pentelun di kikam jong ka foundation na ne syakmat. Tikong pi ong bakani ke HID Foundation kaladon hadu kalais nama menta kajingya anti jompi di hak ta kajingya anti jompi di kat numut ki brio pilaya kendo ne kisnong ba pilale ban long ke program te menta kani ka foundation kaladon kalais nam andre bangan ya thu ya kita ki number jong ki pajba jong ki brio ki bagi lai kendo te ki labun palat ki program ki labun palat la kalais nam bagi la ya Andre kibabuni ki program ni perlong baik Shlong bat hari boy district. De haka bakadong aban pa bajing sukmen ya pi ka kadun jong nong patai bat kum jok dan pi kom bela. Pi lawan ni kenduk terbang yangi menta kasnya. Ba ni la bat ba ya kita kijing tukam jong kanika foundation jini. Te menta ngapoy sya ka bentar bakut jong kajing keren bat ikong jini. Tengah sutu lengba kani kajing keren ngidon kam ban kenduk na kapor syakapor bantip susu ya kajing terikam jong ni ke HID Foundation ti kubli shibon ni sai syampat ipi hakwai pat kapor Kini kide kikor komputer kiba internet bador badar ni di hajan jongpi hangne hadukan jongi hanong po town shopping complex Harishan Enterprise haka kamera kaba shispa iway refurbished laptop but desktop punhau number Praiway lai Arnold sau pra sansau lane pra lainyo arnyo sawar drunyo Rainbow of Sound Music Academy kepada Hakishnong Maubri Ribhoi District, a music school kepada Pelong, Shisian Shitiau Little Flower Higher Secondary School Maubri. Hakas ngi sajan adu upabaje main step adu saubaje janmir. Kepada yang sumpai pi baro ki kena ki bandadu nyau senam cheneng ki samla ya piru baro ki long kemilong kepa ki bakwa banyo ing jingi kai jingnang syapang music. Hakane ke music school don shibut ki jingi kai kum ki gitar, keyboard, duitara, ka bom, ka sing, ka drum, Indian vocal, western vocal but khasi vocal. Kane ke music school ke jupanya street performance bagi konsert aman laus nam kum kadak ajing slori ki kena ki bawan pulih hakane ke music school ti parlok baro wan nompat slam wan ban syem ka admission hakane music school Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector na kebentai ki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru wei ar nyau lai